Inshuti bakunze bijwi ry'Amerika ndabasoje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Amerika muri iki cyumweru muri kumwe nanjye Timishimwe. Ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe gikomeje guhangayikisha isi ku buryo byitezwe ko igipimo cy'ubushyuhe gishobora kuzamuka cyane muri iki cyumweru ku rugero rukabije mu bice byinshi by'isi. Muri iyi mpeshyi muri Espagne, Libani ndetse na Amerika hazaba harangwa ubushyuhe bwinshi, mu gihe abahanga mu byerekeye iteganyagihe ku rwego rw'isi n'impuguke mu by'ubumenyi rusange bahuza iki kibazo cy'ubushyuhe n'imihindagurikire y'ibihe. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Fransisiko arasaba abategetsi kugihagurukira. Nongeye gusaba abategetsi b'isi kugira ikintu gikomeye bakora bakagabanya ibyuka bihumanya ikirere. Ni ikibazo cyihutirwa kandi kidashobora gusubizwa inyuma, birareba buri wese. Mureke tubungabunga inzu twese duhuriyeho. Abaturage badafite amazu batuyemo ndetse n'abatamenyereye ubushyuhe bushobora kumara igihe kirekire bashobora guhura n'akaga. Ibi byavuzwe na Grace Elena Gardner, umuyobozi w'umujyi wa Palm Springs wo muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya ABC ya hano muri Amerika. Iyo umubiri wawe utamenyereye ubushyuhe bwo kuri uru rugero ushobora kugira ibibazo. Rero tutagize icyo dukora ubu ngo tugabanye ingaruka zituruka ku mihindagurikire y'ibihe, tuzagenda tubona ibintu birushaho kuba bibi. Televiziyo ya ABC yabajije Michael McCall, umudepite w'umurepublikani, mu kiganiro This Week niba imihindagurikire y'ibihe ari ikibazo gihangayikishije ku rwego rw'igihugu. Asubiza agira ati, ikirere kiri kugenda gihinduka. Iyo ahantu hakakaye, reba nk'ubu Afurika urugero, iri kugenda irushaho kuba ubutayu, kandi ibyo urabizi niho inzara ituruka, ndetse n'iterabwoba rishobora kwadukira mu bihe nk'ibi. Mu cyumweru gishize Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bibiri biza ku isonga mu kwangiza ikirere, byasubukuye ibiganiro ku buryo bwo gukemura icyo kibazo, ariko ntacyo byagezeho. Guverineri wa leta ya Washington, Jay Inslee, yavuze ko bisaba gushyira hamwe kugira ngo ibintu bihinduke. Iki ni ikibazo gishobora gukemuka, ariko birasaba ko duhagarika ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Iki ni cyo gisubizo cyonyine kuri iki kibazo gifatwa nk'igitero cyagabwe ku kiremwa muntu. Abashinzwe iteganyagihe baravuga ko ibipimo by'ubushyuhe bishobora gukomeza kuzamuka kumara indi minsi myinshi cyangwa ibyumweru mu bice byinshi bitandukanye by'isi. Inshuti bakunze bijwi ry'Amerika, aha niho ikiganiro Amerika mu cyumweru gihumurije. Mbasezeyeho mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi ry'Amerika. Mwari kumwe nanjye Timishimwe.